Mangkat ada Pak RT mangkat. Aja ah. Tuman saja ngelain colongan dia goblok. Ai mesin anu. Ampun. Insyaallah mal. Gus. Jajan guys lah, rame jalan ke bapakna. Mana nani nyolong. Jangan gua aja Ustaz tolong ke bapak ya. Kemali kalau tolong ke bapak teh. Jangan tumbalin itu tuh. Angkat. Tumbalin yuk. Kembalin ya. Udah ngatur ke Mesia. Jangan kalau ada Pak RT. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus.